ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯈꯩꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯁꯦ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯁꯤ ꯑꯗ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 7 of the United Nations Charter की chapter 7 दा यावरिएवा military use of force है बसी याये ना कनाना United Nations Security Council ना authorize तो बता रहा कि that means Security Council ले permanent 5 से ना yes हाइगा तो बुने veto piro इधर बुने that's not possible अदर दा होजिक पुकले पकांदा country मंगा जिदा अहुम ना that means Russia China not surprising अदुगा surprisingly France ना मोय अहुम ना होजिक veto तो बुरेवा मासे अदना ट्रम्प की ngасai hangba question se मासे याम erratic oi tabu important in mangon da kari mata mangjade ma president oiraroi si matungda adubu 34 nate oibisu yararoi 34 kaino months ti watli ko marakta impeach tau gibru khangpon tin November gi election jina magi favor da laktraga di democrat na house am he capture tau gibada ai di majority phangboda मासे adu taudraga su मासे 34 months watli eba mabu magi 4-year term se adu 4-year term se ma tumin leigini साधुवन गिनी एक्स प्रेसिडेंट मदा कनामतना परसू तौनदे माना बाइडेन की मतंग नंगांग बाइडेन मतंग द कैसु तौदे बिकॉज मा पावर पायरा गदे मदुदी जेरो नेबा अदुगा मागी पेशाब तालौबा याबा बिलियंस मखै मागी मचा मसु मागी सन इन लॉ जेराट कोस्नर मागी एडवाइजर फजाम ताले माई मचा नुपी ने फजाम तालौरे लोय फुगत खरे सिदा एक्स प्रेसिडेंट की कनोदा पॉलिटिकली कनामतना ngausan nara kaigum taugi di khangdre kai mata mangon mangjadeba ado माजे अखोई की मागी मेंटल कनो से कनो हाबा कांदा chaos दा थ्राइव तो मी ने खतना चाइनरगा अखोई मी से खतना हलगा मासे मीडिया दा थोइदना मा मीडिया थोपसु की देबा अनलाइक सम लीडर्स इन इंडिया को मा मीडिया दा थोपसु की दे अदुगा हाइजन बसे फोंगना हाइजन बसे आइदी हेक्ता मी मुहुनबा नातो जे पेपर टाइगर नि हरिदना यूके प्राइम मिनिस्टर जे उची नि हरिनिना मा हाइनिंग हाइबा ngam अदना माना तौरिसि कइनोगा चाही चनी चहुम सिदा अमेरिका सिना हुआना होनरगा मागी फास्ट रिसोर्स मिलिटरी पावर से माना यूज तौरगा एज इफ मागी पर्सनल प्रॉपर्टी दौना तौरगा मियाम से थ्रेटन तौरगा मियाम से हुल्लगा मागी बुलडोज तौरगा बुलडोजर पॉलिटिक्स आइ तारे इंटरनेशनल लेवल दा अदुगा ईरान गा से नमथलगा मांगोन द लेगेसी एमा माजे अखोई क्वाइदगी पावरफुल ओइबा 100 years after second year world war दगी अखोई के for the last 80 years मांगोन देन पावर अदुगुम बमा मा से तौगे न खनबा याद्रगा नमाजे तुमिना को याद्रे आई हैव ट्राइड इट हारगा फगेरा फरोइगेरा मागे पॉलिटिक्स से कइनो हाबा मतम माय ममिंग दे दुम मियाम खुदी मक्ता बोनो दैट इज हिज पॉलिटिक्स ओके दैट्स हिज पॉलिटिक्स यम इंटरेस्टिंग ओबे एरिया खर हंगिंग मने आई खर लाचगे नसकी हंदकी लान से द इकोनॉमिक लॉस है बतारे मपुइना मसीगी से द ग्लोबल इकोनॉमी से द पीरिब चैथिंग से ईरान की दी सिगी माय पाकपने ने वन थो मा हन्याबर से बिफोर गोइंग डिटेल अमदा चंगद्रिङैदा अदुगा देन टॉप क्वेश्चन मैम जो लाक्चद्रिङै ममंगदा इने याम फर्स्ट अहम लाक्चनिंग बजे याम लान जी खना नगमी के सिनी was winning there has been a lot of debate on this अदुगा लान जी ईरान ngambra नत्रगन इजराइल ngambira यूएस ngambira हाइवे क्वेश्चन जिने kai हाइवे नि औरपा कांददि मसी आमना पर्टिकुलर ओइबा अदुगा मसी खुमबदबो खितंग वागद्राय खलम बने अदु हजिकसु क्वेश्चन दी याम इंपोर्टेंट ओइ पर्टिकुलर ओइ खुमबद खितंग लाइबा आइगी साइड तगी हायरगदी ईरान की दमकतदी वार से ngamba हाइबसे मासे जस्ट सर्वाइव तोबसिने ईरान से मागी सिस्टमेटिकली मसे डिकैपिटेट तौदबा अदुगा मागी रिजीम सि लैबा मसिदा दुम ईरान सर्वाइव तौरेन लवे अदुगा ईरान ना वार ngam यूएस की दी माइथीबा हाइबसे माना वार ngam यादे विन हाइदोइने विन और लूज सिने इजराइल गिसु मागी सर्वाइव तौबदु नते इजराइल गिसु ईरान से मागी रिजीम से लैरिबा लीडर मखै जे हालगा मखै मिसाइल अमता अनि त फजना काप ngam मोंगदा मागी मिलिटरी कैपेबिलिटी से मसी मुथतपा मसी डिस्ट्रॉय तौबसे मसीने इजराइल अमसुंग अमेरिका गिदी मरोइना अमेरिका गिदी अमहेन लुई अदुना वार ngambase ईरान गिदी लाई सर्वाइव तौबो मखोई गिदी विन हाइबा म चंगे विन जे ईरान गी लैरिबा मिलिटरी की कैपेबिलिटी से मरोइन मिसाइल की टेक्नोलॉजी से मसी कमांड एंड कंट्रोल थुगाइबत नतना मसी की कैपेसिटी से मसी थुदेक प डिकैपिटेट तौबा को इंग्लिश ता हारगा मदुदी इंडिया नि सुम वांखलकपगी मवंग द सोकना अखोई गी कनो गी बॉर्डमोन की टाइप ता माजे सुम मसा फंदोरपदौना तौरिएबा अदुना हजिक यामना क्रुशियल ओइबा मतम मदा लाके अखोई कनो सिंगना स्ट्रेटजी मैम सूम ग्लोबली नईनब ईरान एज लई है मसीदा हाना थमजगे
Okay, Iran land se hosik phawda mai pa ye bagi mawong du ne maram di wars ki objective amam lai ba why USA na land se involved tobe maram kari kino US ki land ki objective kari lai and then Iran ki land ki objective na kino Iran ki defense over ne USA na Iran the regime change so pami that could not happen at this moment so Iran is winning now adi so bada USA na Iran ki minerals process me ama capture to pami that's not happening at the moment adugi Hormuz loction ba pami ado hoji photi loction bangam dri Israel Hormuz se kai happening is war objective ki yeng di yeng kan nga sai brothers par biri objective the United States has been failing hai tare hoji phom da so far moi objective ama phom fulfill to ngam dri whereas Iran to in the ma defend or status ko tham badu ne kamai yeng ai da elaborate tawdring da se samtok na tak tring da sum yeng se ba han ba war se taw matam da surprise attack ni Iran gi su to an extent surprise ne ada Trump administration gi America gi magi objective si kaino haiba matam da han ba regime change na hai regime se koi maru phak na muthat ke hai the regime se han ba first numit kharani da magi supreme leader Ayatollah Khamenei je hatla kanda masi regime change to bra hairaga chahi marphu ga taruk suba leader ma halaga macha nupa chahi 53 suba hena conservative oiba hena powerful oiba adugumba hena aggressive oiba adugumba leader ma ado itaragadi akoi na dum question hangjaba yare ahan nama sidoroba ahan nama madu replace toraga angang hena energetic oiba hena commitment leiba America gi against the masibu war fight tong na gi damakta aduguma miyoy ba linkat pa koi na madu war executive lai adagi sum manung da moi wari chana bada hangmane ani su da muk Trump ta mukhala ga haire mana di 4 to 5 weeks haijale hojik ngasi 35 day ni kuntra manga suba numit ni adai taragadi masi 5 weeks haije dum yoksala loisalak torob ni ngarang nahan mana haiba kan da amu couple of 2 weeks and maybe a couple of weeks ka na mana hai ko adai taragadi makhoi gi di sum sangdara ineba aduna ahan ma da khoi ni yenga do busi kaino haiba matam da Trump ki goal post sum heng ade mathauji amuk lai sina state of Hormuz je amu hang tok pa na ide war tawdring da hangam ba state of Hormuz sa war hoje mo hang tu oye mo adoi taragadi yam nokning ma pot ama adagi di last time Trump na hai khoi state of Hormuz se hang tok ta bi da war to ki banate khoi na war se decisively ngam ma bani to da boy khoi Iran gi missile khara kap se masi amuk loisan je manam di nuclear weapon kano se moi gi power capabilities nuclear gi site ma kai je khoi bomb to loidri aduga aina mo haire regime change su nate aduna America gi di sum maroina Trump ki di goal post sum henga ma khoi war gi objective se history da khoi na war gi kai gumbal country ma da aduga asuk chaw khraba asuk yam na pangan kan bas military super power mana country ma da invade to matam da mangon da gi military expenditure di yeng se Iran gi di US dollar 15 billion gatane latest ma khoi gi 2024-25 ki military expenditure se Iran gi aduga US ki na 895 ne haibadi 900 to 1 trillion euro ne adu itaragadi kaya no 61 times Iran da gi 61 times high level military expenditures aduga US ki military base across the globe the 700 plus military base ne anytime any mafam mo any sea ma do osin na da American submarine nuclear power koi gi submarine je adun lei report ne Iran gi di aduna tebo aduna Iran haiba country se magi mapangan sieng se for the last 47 years after 1979 ma se western sanction mayam je US tagi horaga European powers makena sanction tora akanda ngasai gi missile asuk yamna keno to missile se sagala ine aduga America na ngasi phawba tha mari suraba sorry hafta mari suraba fight to ngamde ai sum sangtok charake Iran ga US ka tawri si kaina kan US ki doctrine magi war to bugi magi keno haitare niti se samna haida strategy har ko lalong si kaino ha matam the second world war cold war gi mindset ta layebo asymmetric warfare se makoina hena tawraga su asymmetric warfare se makoina miscalculation ama toram mebo Iran jek ta regime bom ma dhadaraga keno tawraga manung dagi mi Iran ja hogra ani Iran hora akana makoi se regime se masana collapse to kine madudi laira dana hojik regime sibu kitang yaning da ba kangbu je koi Iran gi damakta koi sirani haidana 1 million khulai pai greb hojik
aduna US troop lising kun changa ko matamda adu super paratrooper 82nd board airborne dagi delta force dagi even CIA gi paratrooper dagi adagi marines makai US navy seals loi punjal changa ko matamda best of the best lising kun changa ko matamda lakh ama se moina pairo khulai du so ki matik powerful oi US na adu lakh ama haiji makoi di maramdam kannana bagidam ta mama la bang sina bagidam amana sidana ba amana sida su yare ha ba ma adu u matam da kire asymmetric warfare ahan bada Iran jina kaino ha matam asymmetric sida kaino ha kanda moi gi F-35 F-22 B-2 steel bomber sida makoi da technology leite du sabagi adana makoi na masibu kamai tawne ha kanda drone macha macha akoi gi lising US dollar 20,000 dagin 10,000 dagin 20,000 bawgi sida Tomahawk missile amamam na kamai to ge kan 1 million to 5 million p masi target to le aduna makoi na katau kanda I the state of Hormuz da makoi je change na to matam da masi Arabian Sea de gi change ra to pom de change Saudi Arab ke som gi ko Persian Gulf lom de change ra moi chang bangam moy ba kai gi na matam da drone myam thajala ko doi ne ba drone ji da kana kana America gi aircraft amada say for example Gerald S Ford Hiro na tragana say Abraham Lincoln hai targa hai ta moi changa po matam da missile se limited missile ne pura ka doi se missile changa pu bungam moy ba magdu capacity leite ba missile changa pura kon dam da moi de drone lising am thadorak tori ba missile changa sina drone jiga amam pana matam da cost je asok mati wang re ba missile je loi sala ka na am kamai tawni Iran gi makha da gi mine makai je seabed da leiba mine makai je masi tawkhat hala ka da remote control tawkhala ka da kwai da gi aircraft natraga koi gi vessels mayam aircraft to protect or vessel makai sigi kwaidagi weakest oiba point ji magi makha jine bottom jine masida yeira ga pokhai ra kanda jahaz lup ki doine haidi bomb ani khak na pokhai doini ko bomb ji sa matam the US dollar 2000 3000 na sa ba ya ebo ado amaina pokhai aduna adu khangdana Donald Trump na matam khare gi mamangda akoi di changba ngamoy aduna akoi Europe ki NATO ge allies la o China la o Russia la o adu madu khangna changi da bane aduna US ki typical Trump administration ki policy je Cold War adagi World War second gi military doctrine do jangchalo bani Iran ne 21st ki warfare jida moi de chahi kun dagi sem sa lairam me asymmetric warfare hai se masigi kaino je kaino ha matam da hojik kaino na so akoi miraj na so hai ki proxy hai na aina khanjari di kaino ha matam da marak sida akoi gi Iran gi na magi allies ma kai si proxy hai ba aduga US ki na Gulf region da lai ba akoi gi dictatorship hai ta Saudi boyzano Bahrain ma akoi gi ne allies hai masi su akoi gi narrative se akoi BBC CNN amasung Fox News ki narrative ne na ainu ui ba maram di YouTube su America na pai bani Facebook su America na pai bani adagi Google su America na pai bani ma akoi gi narrative ta akoi sum chatla da akoi ngang sakpada phawba akoi se neutral la lai se hai taragadi Iran gi sumado Iran support to to dabdi laira dana akoi ani mak haimin na je ba Iran gi su allies ne ba allies khanna ba amna proxy are both the proxy hai taragadi negative chatra ne ma proxy dhadarum ne hardi adudi America gi Gulf dictatorship makai du so akoi adum proxy hai se ba Israel jo adum proxy hai se ba akoi na som the proxy hai taragadi moving away America ki strategy si kaino haiba matam da resource control to Venezuela control to re Iran di line control to ngam hautre so Iran ji control to Venezuela control to Gulf ki region ma kai mo already control to le rab even military base wo sajal lab ne adai dare sumaina resource me amse control to ga geopolitics se mo kai American decline se ma se real ne China no wangkhalakpa 21st century da aduga America na magi military da gi maroine economic decline se si asok ke matik makhoi da yam nung nang na bane ko aduna decline si masi kamaina khoi kaino to si masi da gi khoi prevent to si haiba matam da resource makhai je kabza to ba ai di occupy to bane masi gi poche makhoi na theoretically sagat luba ada hojik te realistically it is very difficult haiba sai Iran gi case sida khang Gulf ki region makhai jina moi bomb thada ba ada Iran na bomb kapak pa je kari gin ha ka da makhoi gi se nakoi se allies ni na akoi gi Hezbollah da natraga Houthis da natraga Iraq ta leiba Iran gi allies makai da magi michang sing da nakoi na bom tha da ngam magadi akoi su nakoi gi allies tha da ba haibane masida religion gi wa amata leite bo muslim ni Shia ni haiba leite maram de Shia oiriba country Bahrain da su Iran na kapiye horok bakanda Similarly, aduga Iran gi quite important oiba ballistic missile capabilities hai masi hat pangamdri US na masi phada pangamdri masi kari gina ka na Iran na prepared torom bai ne masi bunker ji kadai da lai adi ama da thadaruni yare span da thadaruni yare hara mani commander am halani Iran gi di sumaina dispersed to leram me power center makai se
हाइदी नकोई से सेंट्रल मिलिट्री कमांडर से सिगी तारब assassination to give tarab adority moi di military court leram me masana nangi province amadagi surprise hoina tawai je moi court ta chahi kun kun thra je maroina 2003 da US na Iraq da bomb tha targa Saddam Hussein bu hat ki bese lokthok ki bese masidagi makoi para chawba matamam me aduga finally aina lakadoi je akoi narrative warfare sida su Iran nangam mi Iran manung da mi khara kano tawbude akoi na sama kamai narrative ne Iran ji yadra Iran gi regime ji pura yadra nupi bu namdhabani nupi ko kupdi miraj Saudi da ko kupina ha Iran gidi at least kupter kupi o Kuwait kupi Bahrain Iran gidi nupi se kupno kupi kupta busuleyebo Qatar da nang chalo loi kup kanebo adoi taragati Trump koina natraga western gi sigi eurocentric oiba masigi propaganda sida koina fall to was koi laibak thiba mane neutral country mo eraga koi non western country mo eraga narrative warfare sida hoji ngo America da leiba even Israel da hoji protest tawrabani mass protest tawrabani pharaga detention tawrabani adada ngasai ki makoi ki citizen na makoi ki against da Israel da protest tawda detention tawda maduda yam chawna irang thokane na Palestinian already phagi ba angang phawba na moina torture toraba ado moi gi military phajana trial tawda bi military court na execute tawni haiba lising amamuk se execute hadi madu distraction ne aduna aina haining iti narrative warfare hadi CNN dagi kari dagi mana Trump na fake news ko ribo mayam do American soil dagi ne makoi singduna America gi government America gi executive branch sida makoi singina criticize tawra abane yaraktra bane democrat na Trump si impeach tawna na bagi damta move kaya tawgrabani impeachment jima hinga abani election November da lakadori aduna media dagi Gulf region dagi oil dagi magi strategy makai se loina helga hojik Trump si wangang basi kaino ha kana magi di machin thi basi kaino ha ba kanda haidi ai je fail oira base ai je huge victory haraga ma se media gi limelight ta la ka na ma je reverse ki cook ne ba adana ma su masi yamna koi gi erratic oiba behavior kaya ulakpa aduga Israel manung da finally oina ina thamjaga da budi kitang su sange ko Israel gi lieutenant general Zamir se IDF ki force ne lieutenant general is one of the highest ranking military ne ba India da su lieutenant general is wang aba ne ba adana ma na cabinet meeting da hafta hamgi mamang da IDF se collapse tawdore maram de koi multiple front ta Iran da su attack tawba aduga Lebanon da su attack tawba atop pham da su koi attack tawba sungam ngam maroi Syria da su ado Syria da di makoi gi Israel na area ma su occupy taw grabane Bashar al-Assad se hek fall taw matam da Israel na pai ba lei aduna masigi manungi cabinet sida koi gi Iran koi Israel gi kaino sida su opposition ga Netanyahu se mathanda taba gi mawong ne di Netanyahu mathanda means ma bu support tawriba ultra conservative magi party amasung magi koi rabai mayam se masi khara rabai marak ta so koi Poland ga di am sathi na koi you are not Jew has the superiority that believe to the haiba ma adagi we are the chosen people haiba Zionist anti-Zionist oiba adu Zionism is so mak koi differently among interpretation la yebo koi chosen people natte akoi chosen people oraga so we all respect other communities haiba ma Muslim oigera Christian ka kangbu mana akoi di chosen people ni Christianity bhaw akoi seng de akoi di chosen people ni haiba ma even Zionist marak ta bhaw Zionist ki interpretation framework se launa aduna multiple front gi ai bo haijo hai taraga di hojik makta Iran yamna so tawu Iran gi support globally China Russia se pandaba bhaw da North Korea pandaba thaw dana war se continue taw taraga di Iran gi di survive taw busina magi di success ni magi di victory ni okay Iran hana bona bada Iran hingna bona bazina Iran gi success ni habani ado har pang da bazina koi gi US na tragana Israel gi mighty bani habani ai mathang se darkest same koi gi in 48 hours gi manung da hai tare amuka ngasai gi magi deadline je amuka 5 days extend to gre adagi amuka sida gi magi whole sida jo mu contradiction je yam chawna leire yam sang ka dore ma khaja haroge samjalas adana Trump ki inconsistency ma'am se kai no he is losing his mind ma je lunatic wherever natraga America gi United States ki president amana ngasi ngang gi wa je horeign change to at the same time lan ji ki purpose kari no ha ba po fazana identify to ko ma gi miyam to convince to ngam ta
sina hojik United States la iba ngasa haiga impeachment motion gi wafam adudagi United States ki history da quite chaw rally me ama in all 50 different states me am sida chalak pagi sigi anti Trump ki oiba si anti war gi oiba miyam gi movement kala kamai yam phaje isam samna hanbada Trump ki kano se magi policy se magi wakhan magi orientation thought process se yamna depend taw lunatic oiraga di ma se president di oiroi masi koi ngaudana ngausan na basa basa haidi thaktana ngauba gai do adugumbani mai khungau se and literally he doesn't drink but thaktana ngauba is mangon da kwai gi achouba kano example lamane koi Donald Trump ki magi koi magi hojik ki present erratic decisions je koine yeng taragadi masi naina ge haide ai minute ama mok kaino magi mamangi previous history je chachebo masi American kaino ge evolution of American society American hojik leiriba political socio political system jiga ai connect tawjarakebo Trump sina kaino haba kana president oiba matam da mana oiriba matam sina masi yam phana natraga yamna kaino president Obama dauna yamna charismatic oina natraga president Bush dauna natraga Bill Clinton dauna natraga president Roosevelt dauna mamang da leigiriba Reagan mohoi dauna popularity da khan banateba magi popularity sidi kaino haba kana America sina globally China na rise torakpadagi adagi Russia gi assertiveness lakpa global da sumaina lakpadagi China akogi economy se kagi unemployment kai ka se mama lakpasida masigi da akogi white kangbu se America gi white hari se white is America da 1850 da koina go back to taragadi yengu taragadi hangala yengu ta 1850 da white is kanana ka Irish ka English ka taneba Germans haidi American citizen manung da German race ma kai ji white na te haram doini adagi Latino ma kai ji haram doini ado white che hojik se kaina haba kan hojik ti ma koina Latino makai Latino means koi South America dagi lakpa France में Messi will be white aduna white ki koi white singi country oira roi haiba manam de America se है beginning dagi racial oiba country ne ba racial oiba country ni makoi je race ki hisab se da lakhi bane ba aduga koi gi kaino se ngouda ba ado question yam lai koi Japan da nuclear bomb tha daga Germany da tha daga Japan da kari gi tha dari no gai se masi hoji pawba dum debatable issue ne mase race lom da pusalak pa ya maduda adugi matam da koi gi white kangbu marak ta koi gi unspoken hai tare political kaino se koi gi correctness haiba pot sida ngasai gi torok pasida America je koina second world war matung dagi political correctness da topa immigrant makaina natraga koi gi African American makaina sum rise torok pa sports da bo ero kaina white makai sina kitang makoi da koi gi nungai tabam phorok pasida koi gi Obama gi matam sida han ba African American black president nebo haidi black nate African American nebo ado African American president namna black president nama oirak pasidang sai gi white makai si da koi gi America je white natre koi si ado targa di white ka Christianity ga samuk samne ba manam di Christianity ai je white ne have se America da thaina da gi ma gi history em lei je ba Judeo Christian history je da sai gi Jesus Christ white ni dana Africa da gi natte na masi gi tungan ba mo ai koi di moi je kaina kana American identity je aina PhD iba matam da WASP se ne ba white Anglo Saxon Protestant haibneba white means kuchu white adagi white to so hana de amok Irish ka English ka tong oiram doini Polish German French am to oiram doini oiram moide English gang bum gaije hojipudi ngauraga di yare ado Iranian di yaude ko ngauraga so adi western countries ma kaise Morocco so adi Anglo haraga di koi kaino sineba British UK ki kangbu se ko adagi Anglo-Saxon haraga UK kangbu se adagi Protestant haraga na Christianity marakta su Orthodox na teva only Protestant moi the majority se sibune ma koina now sigi kangbu se sina Trump se kaino de makoi masia oina haidi America gi ju gunda ni jini akoi America gi madi blunt oidana ado masigi situation ma lakpa sida mana polarize tawra kanda makoi maraktu dagi black makai sina black makai da ju khara wu tora ka na white makai je punjalaga ma se adugi situation ji yenga mana ka banewo aduna I would always say that he is not lunatic, he is very smart, he is very shrewd and he is very cunning also but smart leader kuding mag apabadi oini good leader oini di leite na that is his problem magi formation sida kain haba kana mana samne erratic oi rise masi lakadoi ni ko Roy Cohn haba America gi New York ki
lawyer ama mamang da leram me 70s and 80s da magi mana haibam layeba ka haidi yam confident oi ga do buni aduga chin thi bse koi gi yam confidently chin thi taraga di mina chin thi ni lo roye no aduna ai se hanjan chin si thi ba aduga aina ngang ba pot se never ever ai se la le je apologize to roi do ni se la le khanga ga su aduna ai gi life se sumain to ra kanda adu ki pot se da mani ngal lingai da mana real estate ki hoji ki lawyer si gi kana to mani youth age dai tare 40s the 50s ma se influential yam oi ani su bada magi influential oi bse koi gi senator ma lerame republican senator koi gi cold war marakta senator mccarthy na aduna hoje koi witch hunting ga hari se sigi se kana kanda america da sigi senator sina the american government sina cold war matam se full freedom piraga sigi senator sina ma jam conservative oi ba kana go white supremacist ha ka koi gi kano ma kai se leftist communist ma kai se thir hat bane ba ko se ka sai gi kano hat pai di hat pan natraga su america de hat pa di yadab ni na thir ga madu allegation pera jail la thamjan ba witch hunting gi pot che magi matam da cold war matam da masida mccarthy se magi achoba influential masida kaino hawa kana ma se na ngamna na magi target ama mana pi taraga di iran se ai kaino tauge ai attack tawrage haire aseng madi iran gi kaino se israel ne ta haibada sumani yadaw natte ba magi su interest ama leyeba oil resources energy resources aduga leiriba regime se sina pair taraga di oil resources energy resources Strait of Hormuz se resource ka tangi su natte ba oil low ka tangi su natte ba ngasai gi mafam do mana control do ne typical power politics ne ba adu gi mafam do adu regime ji mana lokthok pa taraga di control do lakani haiba ne ba oil ka tangi wa natte ngasai gi toll but charaga iran na torjmen ma su torok do ne ba adu taraga di american economy do pesam la edna adu di america ji ga china ga economically long term di engau kanda ko gi 3 times 4 times out taraga di budget the difference la ne the american superiority je sahi chani chama chani phawa dum leibagi pot tu ne ba aduna donald trump ki kok sida kain ha kana masigi asugum bai khoi gi yamna controversial oiba matam da di yam popular oiba mi sing sida mana impressed tau khiya madu mana white house la ko matam da magi advantage amana kain ha ba kanda adugum bai khoi gi blunt politically correct oiba america da haidi black sing da koi nang se muscle se chawi the black tea wang bani black tea kano to bani guy se hai gano black tea koi nang natte black tea black ni haidi factual oina ngang ba se mi duna kari sensitivity ki pot se ma lai ki dre political correctness se thudi rak pa gi mafam si da ma bu khuba khubi na ba mi se ma oina tholak bane ba madu da mana masa gi billionaire oi bani na sai gi moi gi election to da billion changi ana paisa ju backing darkar lei taba mi ma aduga hojiki white supremacist natraga white kangbu gi nungai taba ma america se immigrant makhaina laaga khoi phagalakpa aduga makhoi gi chance mangakpa sigis da khoi white amana khoi gi interest se maruina american middle class white kangbu se lei se red state makhai se khoi yengbidre haibi gi pot se da mana advantage loraga vote to ka ki baneba aduna karaba matung da mana tawri si kaino ha kana america da di chahi nipan da gi hena term ani da gi hena tawbi ade ma khange ba masi fight taw matam da ma ngamdaba gi 99% ne ba adurga su mana tawri si kaino first term da mana kaino khoi gi iran ga koi gi European leaders yauna China Russia yauna koi JCPO do adu ma lok me climate change toram me second term se di ma to se kan ha kan da koi gi suicidal ne darkar leite du ne adu most importantly Trump masada kaim sokte ba si se Trump masada sokte ba he is not losing anything out of this koi gi erratic adagi koi gi ngausan na ba se sida kanam sokte prithvi sing di khu da kullaga ne ba ni ri se masi ma nungai je aduna Trump se sum khalamine Roman Empire ki koi kaidagri se sida skum ba koi king gum mama emperor gum mama lai yaw bujane aduna ekta decline to bujane aduna ngasai ki sugum ba se koi history da dum thole eba tawu mai marai baksina kaino kan democratic system amada emperor oigen aduna bo no king zaire ineba adu bo ma aseng bai ikai ba khangde ma gi tweet to mo yengane ma gi tweet natte social truth ta ma gi post se you losers ka hai me adi mai prajana ma gi the millions of to ka ma se my character si kaino ha kanda whatever you say aduna Iran sida mana kaino ta mana June the 25 ki Iran gi kaino da mana Natanz tara kaino boom tha da bakanda B-52 GBU tha da bakanda ma haire nuclear gi infrastructure se loina thugai rabani Iran will not have capability haire mathang hoji horok bakanda February da chahi 26 horok bakan chahi phadringai da tha taruk tare ta ma mu Iran gi nuclear kaino se infrastructure se koi thugai na ba regime change am haira madi infrastructure mo thugai adu ma se koi gi machin thi bada haling da
ba aduga sigi nungai taba mangon su leite ba masi kai na kana magi ngasai gi magi inspirational mayam do character US ta matam du loina phau gi senator McCarthy se sirakan ni magi kano to ba but at his time he was treated like a role model aduna matam sigi ekoi situation sida mana made one sided never amana karan hojik magi frustration asuki matik chare habisi kaino ha matam da France ki hadi magum bani dana France ki president da Emmanuel Macron da mainu pina wife na phubu kan da ma se kaino tong ni haire ini dana ado ki reaction ji yeng se ba hoju je ai mamang da habi yeng mane hoju Arab countries ma kaina Strait of Hormuz se hangtok si hangtok tak taraga di military chapter 7 of the United Nations Charter ki chapter 7 da yauriyewa military use of force hai basi yaena kanana United Nations Security Council na authorized to taraga di that means Security Council le permanent 5 se na yes hai ga do ne veto piroi do ne that's not possible adada hojik pukalapa kanda country manga da ahumna that means Russia China not surprising aduga surprisingly France na moi ahumna hojik veto to ugreba mase adana Trump king asai hangba question se mase yam erratic oi tabu important in mangon da kari mata mangjade ma president oiraroi simatung da adubu 34 nate oibisu yararoi 34 kaino months ti watli ko marakte impeach to gibru khangpon tin November gi election jina magi favor da laktraga di democrat na house am he capture to gibada di majority phangboda mase adu tawdraga su mase 34 months watli eba magi 4 year term se adu 4 year term se ma tumin lei gini saduon gini ex president amada kanamta na pursue to na de mana Biden ni matang na ngang Biden matang da kaisu to de because ma power paira ga de amadudi zero neba aduga magi pesa talo ba ya ba billions ba kai magi macha masu magi son in law Jared Kushner magi advisor phadam tale mai macha nupi na phadam talo re loi phugat khre sida ex president gi keno da politically kanamata na ngausan na ra kai gum to gi di khangdre kai mata mangon nang mangja deba ado ma je koi gi magi mental keno se keno haba kanda chaos da thrive to mi ne khana chaina raga ko gi mi se khana halaga ma se media da tho idana ma media tho puju ki deba unlike some leaders in India ko ma media da tho puju ki de aduga haijan ba se phongna haijan ba se aidi hekta mi mu hunba na to je paper tiger ni hari dana UK prime minister je uchi ni hari ni na ma hiding ba haiba ngamme ba aduna mana tawri je kaino ga chahi chani chahum sida America sina hwana honaraga magi fast resource military powers hai mana use tawraga as if magi personal property dona tawraga miyam je threaten tawraga miyam je hullaga magi bulldozer politics ai tare international level da aduga Iran ga sinam thatlaga mangon the legacy ama ma je akoi kwai gi powerful oi 100 years after second year world war da gi akoi gi for the last 80 years mangon hen power adukum ba ma se tauge na khanba yadraga na ma je tuminna ko yadre I have tried it haraga Fagera Paroigera Magi politics kaino have matam mai maming de dum miyam khudimakta bono that is his politics okay that's his politics yam interesting way area khar hanging mane ai khar laksage ngasagi handaki lanji da economic loss have tare mapuina masigi sida global economy sida piri chaithing je si Iran gi di sigi mai pak pane ne wan tho ma hanya bra se akoi ki hojik gas ki shortage si hojik world da lei am chaw adagi then even India da ai masi shortage si lei re na laukthok to be wane ba India ki prime minister Narendra Modi ne covid te khoina tolerance dei khaba to mai handak so khoi lei ba ma changi gan hai re Pakistan da ipong phong e Pakistan da public event ayam to to ya tre hojik adagi India da restaurant me awon close to rakre adagi PG hostels me awon ko close to rakre because of shortage of gases ado sigi adagi gas amuka black ta leiba mamanja ko phung no wangre sigi question ama adagi crude oil gi maman je February da leiba je 60 dagi na 67 phau ne na magi maman je leiba je ado housing nei riba ngasi ngasi gi oina price yeng ka da 114 euro 113 to 114 euro US dollars ado Iran haiba musu leida Iran gi gi mamang da mo gi rhetorical statement thor ka da until $200 per barrel the yoju phawba la ji song na ne na ada sigi sida la is mamang da Israel the US kana kari gumba Iran the attack to taraga di hana gi kain haibas supreme leader haibas
that will result to a regional war. Adu Iran ge Israel ge war oiroi, regional war oine havenem. And it was very unexpected. Masai ki Iran na khud halakani, it was shocking gan have to Trump na. Adu man khud halakani is one khande na Saudi da, Qatar da, then even Oman phawa moi ally dong leiba. Adu ge then Kuwait da, si Bahrain da, mayam si da all Middle East leiba US base puna muk si da Iraq da attack to rakhi base. Adu regional war dong on thora rakhi base. Kamai yeng si ki masai ki economic impact of global economy the period with Chaitem ani shubada Iran war se exclusively Israel versus Iran and US versus Iran gi mahutta regional war mo on thorok pa jai sig strategy se kamai yeng masi moigi necessary ni choice ti natte aduna akoi gi war of choice haba ma ade war of necessity haba ma adu mane ado Iran gi di magi response se asymmetric oi si asymmetric ko maram de US na mangonda land da thadai haidana Iran na US da muk missile ka pokot padi am expensive su oiraga madu ngamda badi natte US ta tawru targa di hena reaction lakane maram de US da hojik khaido ija punjan gi doine bo haide Americans mayama American soil da bomb khai da bagi ne bo American soil da Iranian missile ma ta ba matam da New York ta matam da New York hojik Trump yadri si upai leite bo punjan gi ne bo madu Iran na yam sing bo ado missile lekta kapa di yauda natte bo seng na harga di Iran gi suicide bomber amada suitcase and the puraga ata New York ki city kanu central square da to wi ai bo madu gi capability da dum anirak tawda ahum lak su da ngamne bo sigi capability Iran da leita natte bo mase ko ni eme tamingai da dum naina khra bane bo adu to wi ade bo maram di Iran na khange bo America su sauraga nuclear weapon sinara adi Iran gi di leite natra aduna adugi level da Iran na tawning de masigi Iran kano da American asset makai si da Gulf da leita araga di Gulf ki region makai ki leaders sing si saura aga American asset makai si da miyam da ine ba saura ko si leader di sawe ya debo adana highway wane ko na Bahrain khaktam ubay wane Saudi Arabia adagi UAE Emirate ko adagi Qatar makai si da makoi da leiriba leader sing si akoi gi miyam sing si da phongdok na rakta gi wane ba hojik phongdok pa hore eba makoi gi marak da leader ki family siga leadership ki royal family siga praja mayam siga any emirate kano Gulf dictator leiriba kangbu kingdom mayam si yeng matam da asengba data amata koi da utta bai wa ne ba gap lei report ne hana su lei hauji amhena lei ra ba ne ba madu koi na western media na utloe ba unless kano se moina kano tawdragadi aduna adugi gap tul haujik la ne Iran na pami si madumak ne ba adu taragadi Iran ga fight tawbuna te adu globally fight tawbasi ne Iran da so magi distraction mangonda kayani cushioning power am layeba so that other powers also involved maruina China and Russia in their support adaragadi America je hangane ba America ga tu meme tawna taragadi America na ngamda adumak ne ba America na pamise aduga ngarang nahan akhoi gi Saudi na ga hairiba akhoi gi kano akhoi gi American troops Iran gi Khark island na traga Iranian soil da set or Hormuz da Iranian soil da chang matam da Saudi gi su soldier yauni yaw ra ha da Bahrain na kari respond to ra kana Bahrain ni sha khara su Iran da support to ne na noina adumain to ra atar ha pura Gulf se da akhoi gi Turkey hai idoga Turkey so haire adagi Chechen Russia kai ka so haire ko obviously Russian government makha da to ne masigi achauba pot se kain ha ba kana masida ne ba ngai gi Iran jina mana khoi gi war se sangdura ko matam da Iran gi su magi kano point threshold ama layeba Iran will always be affected ado aina haija ki bedo Iran gi survive to wudu ne ba Iran gi di sok pudu natte more affected ne sok pudu natte madi survive to wudu ne ba magi survival di guarantee leibi mong da ne ba mana ngangi se aduga unless nuclear weapon nam hek Iran da drop to dri ho Iran di survive to ni haiba se mase ai gi assessment ne ba adu China na adu nuclear weapons je America na tawgudo nate most likely Israel dagi tawrakane if it is used maram di United States ki magi nuclear doctrine da no first use leram mebo no first use nate non nuclear power amada nuclear aina attack tawroi have se American ki nuclear doctrine nebo ado Trump na kaisho lunatic oidabani na madu tawroi maram madu tawge ha matam military general dagi kano lakani ado Israel neba tawgudo ise because Israel is also a suicidal state ado China na magi China gi unofficial spokesperson Professor Gao na haibani kai haina kana if it is used by Israel or perhaps by Israel will be wiped out of the other taragadi China na nuclear weapon in case of Iran is being dropped nuclear weapon ado di Iran da pigani haibagi guarantee ne masi political support from China and Russia sidaneva Iran na
amuk henna aikoigi war je tha mapan tawrasu natraga taruk tawrasu mari tawrasu da ka leite haibagi magi political support se and UN the political support phangi international organization the political support phangi ngasai ki gas ki pochima ai lakchage ko US ki pressure da maroina Trump ki pressure da India na act tawbasima di til simadi yam clear oire masimadi akoi hojiki leiriba kaino sina government sina US ki pressure da tawde habadamak tisna ya de masi yanarabu wafam ni there cannot be two opinions ado Iran dagi 2019 da tapna lawthuai lawthokre Russia dagi lawthokre hojik se April 22 gi matung 2022 gi matung da hojik 25 pau da Russia dagi sum incrementally decrease tawrakpaneba hojik India sina kamai tawga da asukki matik oil and natural gas maroina natural gas LPG se asukki matik LPG and PNG se Strait of Hormuz da panmedagi asukki matik problem lai bisda hojik India na anobo negotiation am Russia ga tawrebo international market ta hong na leram madagi ni ko international market ta Russia dagi hanna mok oil se leibo ado karai dagi lakani ha kana Arctic om dagi lakpa that means that Russia dagi lawriba thau se akoi gi shortage asukki matik wale election leibagi government ne hengatabane election check loibaga hangalakta ga surprise oi pham thokti adana natural gas ka adagi oil jidi kitangu phariye adi oil di gari thau da baya ba hidi means crude oil petroleum se diesel and petroleum se hojik petrol akoina uri se kaina kan LPG gi awat basi leibadagi India da shortage leibade ai haibana te National Restaurant Association India gi Bombay da high grabane akoi shortage lei chain myam thinge masigi leibadagi kaino haba kanda Gujarat ta hojik state se Hindu gi report ni ko ai gi report nate ceramics industry sida mi je survival mode ta ne hojik mapu jina chak ijang pijari hayabo mapu na chahi chupa chak bijang bijaba honor na chak ijang bijabadi yaroi dana ceramic industry jima fertilizer jima akoi gi backbone ne agriculture ki masigi subsidy ji government na pibagi ni aduga hojik se fertilizer se laktreba aduga India dagi exam na pi perishable kaino se export to basa mango dagi fruits dagi vegetable dagi Gulf countries pura kaino tawrabani aduna it is kai haini multifaceted aduga yamna khoi gi kai haini horizontal spread ne vertical natte horizontal spread ne khoina kaino tawgo ji masi aina ki hanbagi wadi natte ada haining idi kaina akhoi gi di masi gi war se Strait of Hormuz hang bai basi war loidraga di hangoi aduna war se luisan gi ba Trump su gyan ta ba aduga Iran su Trump na gyan tarak da halle haina khalle asmaina ai thamjake okay thank you very much ai mathang si